Hai menaza ting choma I awang riame zai namai go Zeme news man sage hai menaza klum. Namain dui ke zis na ting kum chang na jang kai kana sumai ting chogu Zeme man sa news Zeme kone ina hai mena hangya pogai dera dele. Northeast State Nagaland capital city Kohima Heritage Klo ke samage 23rd editions of Hornbill Festival hereng di hingi ka hingi bze zis rugna loida zai na mai gene zis na changudle jaga chule zai hanai kum chang na jang kai kana Hornbill Festival hereng di hingi ka hingi bge tourist halagnem bewang ma plan te ze changrek srugje hai ke ze mina hang him reze kchume bewang changai dle jaga chudle zai te tibe mai ge plan te je tourist halagnem bewang me chang squeeze hai ke je mina hang ringeu te set me bewang gai ka dai de le je sale zai chige deputy director of tourism department toka I tu chumine haji 9 sangnego statistic update je man sa poge bchai suije chang hadai ke chumje mina hang hai chumje rak te se je knama local tourism le je che zai chang kai ke je mina hang hadai skui meja domestic tourist le je che zai mina hang hai sna je mina hang namza foreign hala country gine wangko leja ka chedli zai nai kum chang na jang kai kana 23rd editions of Hornbill Festival Nagaland ge hereng di hingi ka hingi bje duike hji ket gine duike hji krew ne hingi gu leja ka chulei Zai Northeast State Assam gu Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma ne nine duike hji sruk tingkum chang na jang kai kana dammai ge nalbari ge ne saja Assam ge development project di chu je to chu be taram je gi ke je wangkeu dai gulei je ka chulei zai Assam gu Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma benai Assam gu cabinet member merme duike hji sruk tingkum chang na jang kai kana dammai ge nalbari district of Assam ge ongoing event state government gu ka ngi be bam wang changai de leja ka chulei zai chige Assam gu Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma ne Nalbari district gu di chun to chu betar me let pe beta te gai zai foundation zai ka cham be di chun to chu rab je wang dai rabram je telia gai de leja ka chulei zai Assam gu Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma ne sa je Assam state ge 11 district kreuket ge di chun to chu dara beta development gu project je pe mi changkrem crore changkrem mi investe gai dai gulei za ka chulei zai te tiben duike ji mingeu tingkum chang na jang kai kana mamai ge Assam gu Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma ne bongaingong district ge kyawang gai delei za ka chudlei zai chige Assam gu Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma ne saje bongaingong district hangge dichun to chura beta development gu project pimi krol high snap je announce te gai delei zai aipo chaimai ge Nalbari district ge paneng kyawang gai dai lu je Nalbari district ge dichun to churab tar meze zai development gu project te loi di bremze pana inauguration te wedlei zai Northeast State Manipur gu Chief Minister N Biren Singh ne Manipur State ge lungmer me social media te bige te mi zai te ting zai mak tare ni ge pjp je te rahange rang tingai dele ge da do te mara hange je je ka chele zai Manipur gu Chief Minister N Biren Singh ne sa Manipur State ge lungmer me je da do social media ge mami ke siaber me zai krasa gu news man sar me pawai slow je ka chele nang ni na ai gu metar me te di zai na police me ne nang ni pere ge action lugu le je sale zai Northeast State Nagaland Dimapur gne Kohima tebe garim pui ki dibe four lane je hanai kum chang na jang kai kana ge te loi ra hange te gulei je ka chulei zai India ram gu Union Minister for Road Transport and Highway Nitin Gadkari ne gu Twitter ge tweet te gai je Dimapur gne Kohima tebe four lane gu road kilometer krem dai je meter rek squeeze ka chumje hanai kum chang na jang kai kana lungge te kamra hange te gulei je salei za aipo four lane gu project Dimapur gane Kohima tebege kacharang kang plan na gyutib je krol hai chumje rek te se je sna gyuti dele je salei za Nitin Gadkari ne sa je ai je Nagaland gane Manipur grim pui ki four lane te hla kai bru ne mag je kam be mra ma hange pi te unti mag je be klor je be ra hange du patau I le je ka chudele zai pane sa je under the leadership of Prime Minister Narendra Modi India ramgu Prime Minister Narendra Modi je India ramgu country gap lui sangja garim pui ki je isangja tatkiu chiler hange ta je zai chirun mag je project ram je peita je la le je sale
Zai North East State Nagaland gu Eastern Nagaland People Organization mene nznain duike huzis rok tingkum chana jangkai kana dammai ge Nagaland State gene pnui hange chamche je Frontier Nagaland Statehood demand teblam ge India gu Union Home Minister Amit Shah je ngau hadau je ngom pawgai dele je ka chewlei za Eastern Nagaland People Organization ENPO gu tok team kampau me bone India gu Union Home Minister Amit Shah je nznai higi ge ngau hadau ga lubchang ge press gu statement ge sa je ai je Eastern Nagaland pnuine demand te je kib je kleute je bombe je mati ma je teunchi gu dele je ka chewlei za India gu Union Home Minister Amit Shah ne ENPO Eastern Nagaland People Organization gu tok team kampau me bauza pane rangai je wangda rabe tingkum kumchang na jang kai ke chum kri keu gai de ne Nagaland Eastern ge kya wangai je pi gai gu re le je ka chewlei Zaigde regu mi pinan suize kan tabe FIFA World Cup nznain duike huzis rok tingkum chana jangkai kana dammai ge railang be match ke Brazil banai South Korea taluja Brazil mene South Korea me hange goal madai kai jai South Korea mene Brazil me hange goal ket kai je Brazil mene South Korea me je ngamni dele je ka chedle jai pak nab ge Morocco banai Spain taluja Morocco ne goal ket kai Spain me hange jai Spain mene Morocco hange goal ket kai je penalty ge Morocco mene kachom suigyu za Spain mene ketun suigyu magze Morocco mene Spain meze ngamni dele je sali zaikdai regu mi pinan suize kan tabe FIFA World Cup railang be quarter final je wangdai raben duikyu ji squeating kumchang na jangkai kana rimai tingmuin chete se je minute himre hi design Croatia banai Brazil ntagu dele je ka chedle zai pak na ben duikyu ji creuting kumchang na jangkai kana kammai tingcho nchet creu kuna je minute himre hi design Netherlands banai Argentina quarter final pakna be match ntagule je sali Zaikdei re Ukraine gu sipai mramene public civilian anuigum kurameze Russia meze hreite rahange ka hrei betak rameze gimi kabrap tak rameze kateize la dele je kachewlei za Ukraine spy mramene public civilian mrameze hrai rabatak zai gimi kabra batak rame kakatei Russia mze hreite rahange mpui misa magza impe misa magza kateize la leize ka chewdlei Zachuna nang ipo video ge ngobam be puine sa Japan ipo ta zai ipo training lubza chuna Ukraine ke dege kahre bizigene zaite dolak bizigene leize sali aigene main duike ji sna tingkum chana jangkai kana sumai ting chogu Zeme man san news sa loige delei pigai jangkinga nimlei ne je to delei chai chogume chunare changba Zeme man san news king luze video like jai share te goi ma bam designa haim na je video like banai share te goi kam gar hange aigene nang ni haim na je kyam gai delei